اللهم صل على محمد. Allah gi fazalo karam dagi Jumaa gi numit khuding makta tamatum dagi laiba ulama kiram muftiyani kiram singna yana fazaraba din gi oiba Allah amasung rasul gi oiba Quran amasung hadis gi oiba fam sing soidra makke lakam gani taram gani adubun sizara bachilena usne khoi khwaidagi luri bade taba du natte aina tare wado ngasigi juma asida ikari tai tab taragde hariba posa ase ingonda yaurabra yaudribra yaudriboy taragde ingonda yauhanda ba yadra ibagi wakal net sine bi khode amna maru oirese ikoi bayan faza bataye paktak faza bataye Quran Karim gi aya sing solaga ikoi da Allah na piriba hakam masing loira khan biri hadise paki wafam sing ikoi da loira khan biri tabu khangli basing do khangaga knowledge ka oiraga leiba amal da di onthok taba और इखोई की ओइनदी अमल दुनी मतलब नॉलेज तो नते खंगबा दु नते अमल दुगी मताग दने हेंग अल्लाह ना हंगे दरसी और अदुग लोइने ना ताबा खंगबा हाइबा अमल लैरबरिना नंगना तारा इबा खंगला इबा दुदा कयाम अमल तोरि हाइबगी वहंग मसला कदरिने अदुना मसी इखोई अमना चेक्सिन नंगाइ निनु सिरबय चिले नावसिंग जो बे वफम सिंग लाको मतमदा अमल गी नेस से हान इखोई गी थमोइदा चप युंगना तवसी खनसे अल्लाह न मदुगी तौफीक सुपिन बिबोयसनो शाबान था हजिक थकाई हसिनख्रे रमजान लाकदौरे अल्लाह की नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबियानी सय्यिदुल मुरसलिनी खातमुल अंबियानी मासूमनी अदु अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौबा रमजान लाक्त्रिंगै की मओइना शाबान था दा अमल की इबादत की चांग से असुक की मते हेंगलमेबो करीगी दमक्तनो शाबान थादा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना अमल इबादत लुप हेलम लिबसे हालांकि अल्लाह की नबी दी मतम चुप्पा अमल दा मतम चुप्पा इबादत सही चुप्पा अमल इबादत लेन बादुंग लोबा मियोइनी अदु शाबान दे हेनबगी रिवायत फंगलिबसि करीगी दमक्तनो मसीगी मतांग दा वफम अमा खक्तंग यम तिदंग ना इखोना ज्ञान तानबगी दवक रमजान की था से अल्लाह की मैकैदगी खास ओइना सिगी उम्मत असिदा पीरबिबा लाखन बिबा अदुम बयान आम सिंगा मनेबा अचौब मेहमान नमनेबा रमजान की था से अदोय तारगदी आइगी युमदा नंगी युमदा मागी युमदा अचौब मेहमान अमंगसी थुंगलगदब लैरे लाकदब लैरे खंग तारगदी मंगोइना नुमित कयानेदगी अखोय तयारी तौगनेबा महाकिदमक महाको फजना इस्तेकबाल तनोबा महाको फजना ऑक्सीनबा महाकना लैरिङैदा मागे थमोय पेनखिनबा पुनमासिगी एखोय लोने तयारी तौगनेबा सेम अदुगा चप मानायबा रमजान की थासी अल्लाह की मैकैदगी उम्मत असिदा मेहमान होइना थाबिरक था मोमनेबा अदुना सिगी थासिगी मतिक मगुल असि एखोय की वखल थमगदा मदुगी तयारी मांगोइना तौगदबनि हाइबदो अदु ताकनबगिदमकनेबा करि तौरिबा शाबानदा अमल इबादत हेंगलहलिबा अदुबो अखोई की ओइनदी कया की मतिक सोनख्रब ईमान नो येंगसे बैखोई शाबान था मपुम से मदा अखोई सबे बरात की अहिंग थीरगा अदुम था से मो लोइख्रबनेबा हौजिलाने रमजान था अदुदसो सबे कदर थीरगने बैखोई लोइके तोरसे दुम था दुमा असुक यामना अखोई द गफलत लैबा असुक यामना अखोइना थओइदवा थौसादबा से हकीकी ईमान वाला अमगी चेनगदब गुंदुदि नत्तेना मिने लोइना अल्हम्दुलिल्लाह तबदु कामिल ईमान वाला दि नत्तेबा मपुंग फाबा मोमिन दि नत्तेबा अल्लाह की नजर दा अपाम पोको मोमिन दि ओइद्रि बैखोय अल्लाह की मियंग दा अपाम पोकदि करब मतमदा अल्लाह ना इखोय गंदा पीरिबा इखोय की इथक्ता पीरिबा हकामा सिंग असे मपुंग फाना मफम मतम चाना पांगथोलगनेबा रमजान के थानु सिरबै चिनेना सिंग सिगी मतंद अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हायरंबा यामना तेनबा हदीस अमा लौ याअलमुल इबादु करीम अल्लाह की बंदा सिंह से खंग बतारबा मा रमजान की मतिक मगुन सी करीनो हाइबा लतमन्नत उम्मती असनता कुल्लहा चही मपुंसिमा रमजान से अदुमक ओरके लेरेदि फरमगदबने तमन्ना तौगने सी मुक्की चांग मनुंगदा मतिक मगुन कया फुमलगा लाकपा थाने रमजान की था अदो मसी कदरो की बात अहमद अदो इखोय थमोइद लेतबनिना मओइना नसो हजिक शाबान था लोइजिलकदरो बसिद फुबा इखोय रमजान की तैयारी तौद्री लोइना रमजान लाकपदसु मंगजौना तैयारी तौहौद्रबनिना इखोयदा आदत लैरोइदौरियबा करी की पसक की आदत लैरोइदरबा
Ramazan ge roza hen bagi adat salai roi dore bai koida mangdi nafali yadat lai tabanina aduna mara markada nini huni mangani Ramazan horaga roza hele bagi tungda ikoi ge marakta gi miyoi kaya no tumin chaba ho kidorba tumin thapka ho kidorba tumin roza kai kidorba karigi adat lai tabanina warakpa wa badu khang manga maktaba roza kai thorak kadorba aduna mangzauna na Allah ki Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na kwaidagi hai na chahi chuppa se Allah ki Nabi nafali roza tha khudingi humni tor su yen basi Allah ki Nabi ki riwayat kaya dak phange bai koina adubu Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha na ramira Shaban ki tha sidadi ayamba thapum sima tha mapum sima hai bita foba yai kari hen ki roza hen ki ai ba kari ki tamak tano Ramazan ki thada hen ki durba roza adi ki matik magun mahau adu mapung fana loba ya na bagi tamak mangzauna na prepare toribne tayari toribne wallahi Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na Allah ki Nabi ki tungi laga sahabai kiram na suto kiya ba aduna ni ngasi auliya kiram singna chaura ulama kiram singna buzrugane din singna mangzauna na awale ibadat ta lupa horisi na khoi di hazu so gaflat ta nahi kari mo fa tayari tawdri ado mangzauna na roza hen ba horabrina ahing chaba gi hogat labrina nafali ibadat su tawbo horakre ma khoi di ai khoi di ngasi nafali ibadat ke so adat leitri ba adat punma se khoi na isada machelo ho fakhandri banina hayeng ramzan lak labagi tungda su tarawih namaz ta yeng sinu sirabai chine lawsi no manini humni mangani faubadi saf thalamgani khoi gi so adugi matungda dhire tapna saf amata ani talem hoi karigi adat se mazur sondabda koilang lang leibagi adat to aduna helaga chingthoga pukhi aduna nu sirabai chine nawsing ekhoi ge thamoida Ramazan gi mate magun thamsi karigi demoktano ekhoi da Ramazan faraz oheli base ekhoi munna khangjin se Quran Karim ki ayata sigi ummat asida Ramazan se kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ladina min qablikum adugi ayatu da wafam mama la'allakum tattaqun haina yauri bane Ramazan gi thasi aikoi da mamang da haukraba ummat singda faraz ohen bagumna oihali basigi maram aikoi muttaqi oina bagine ba adoi taragadi karigumbar aigi nangi punsida lakhir Ramazan kaya asna ai banang muttaqi mo hen bangam dab taragadi aigi Ramazan ma pung phakidra Ramazan ne ba kana da bong da haukhra Ramazan gum mane ba kariyumba ma pung fana ai wanda muttaqi mo ibagi sifa sing gun sing chelak pataragadi ai ne hen khira roza sing do mati magul laikra roza ni aigi thakta haukhra Ramazan sing do mati magul laikra Ramazan ngaktani hauji muttaqi karai bo kawi muttaqi kawi mahol adu chatnabi ado adugi marakta laina Allah gi ahkama sing ado mapung fana ada tauba Allah gi Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gi sunnat sing ado mapung fana ada tauba ngamngai gi honraga punsi lele ba mi samna harawada tingkhang tumongna thallaba mafam da chatpa matam da khongpak ta tingkhang yurak ta nabagi dama kala ga chatpugumna fatraba mahol sigi marakta laina punsi lele matam da aigi changda aigi wakalda aigi mitta aigi nakongda fattabagi mahol changhandangai khonarga senarga leibudu muttaqi kawe ngasi aikoi di leram lerima mafam dugi chana bidane ba tawrisi isai taram honam da isai taraga harauba das ni ka honda das le ngaga nuai ba football sanafam changnor football ngaga nuai thokba mafam hom dugi leriba mahol du da ai toksin ba adu ne be khoin tawrisi natte punma se Allah na pamde rasul na pamde ai gi din na pamde second gi hayeng wahang hanga kadori adu taragadi second maina adu tawgada badu da Allah haina maktang hayobuna fai haibigi wakal ai gi thamoi da pokan mangamba adu ngamna bagi da honaraga chapadu muttaqi oi ba mi sinda chenba gun ka oi ba nung sir oi chin naus adu taragadi la haukibana haukhrawi matang da afsos tawba aigi din na ayawa pide haukhri batang da soikhriwa punama adudi aingonda haizar o tung tarakada ba punsi gi damak changzar o aina kokpi gi aduga sembi gi nangi punsi ana lawba dung loba igi mapuni aduna haukhra bagi dama ikoi afsos tawroisi haukibada soikhiba lankhiba punama adugi damak kokpi rage haina ahin khudigi lawga dorba thas ahin khuding ka pause Allah gi mangta kokpiyo haizausi lakadru punsi thawai ga chang khaine dir phodi ya Allah nahangna pamba mawangda nahangna yakraba mu'min sing adugi list chalhan biya kanda nahake habib sallallahu ta'ala alaihi wasallam gi ta'lima sing adu punsi len mangam han biyo ya Allah ai thawai ga chang khaine matamda
ai thawai gak chang ga sikai na khebage hik mikup aduda ai gi mita jannat po sang sang uhan ba adung lawan haki aseng ba kamil iman wala mumin banda ado ihan biyo ne koi Allah da ni hause ban numit khuding ni hause ban sira bai chile na hause Allah subhanahu wa ta'ala na ai koi punamak po lakadar ba Ramadan asegi matik maguna sei koi gi thamoi da che na thamlaka da amal leba da talup laga oram leba punsi marel asidagi lakadro punsi da len gedro punsi marel aduna hen na fazaba dung laba punsi o hen bi boy sanu ekhoi me am dua taw na si gunah kupina basu dua taw na si kamil iman wala o hen bi na basu dua taw na si ekhoi gi akhir ke singzel amana amagi damak lang bang ngam na bagi damak su dua pi na si Allah subhanahu wa ta'ala na ekhoi punamak ki iman mafung fan bi ba dunia ste gan matam da kalima galo na iman galo na han ba dung laba daibuk faraba mu'min sing adugi manung de ekhoi basu chalan bi boy sanu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin